to. Tamai mau o maro ke te koe si whai maare mau maa me si ngahi to hoa koe. I he lotu ke whakakato le soni e fiaf koe. Whawhetai. Neongo peka hea tu kunga mau iai, mau whawhetai pe, mau ilo. O whinangaro pe hea fiona mau toru i eiko si isu karaisi. E koea, e koe apitanga mamahe, poko apitanga fia, pe koe tu kunga pe o e whanonga. E mau whawhetai pe ke te koe. He ku kau e a fiona he mau fia, kau he mau mamahi ia. Mau ilo pau ia koe mea i eiko si isu karaisi. Tā pekene mai mo e o tō mahmafisi ngai tō koe mai mau krasi e whiawhini. Tō mo e mau wako ki he tohi koe ni a Filipai, Kolose, pe mo Filimone, kene pōpō ki mau tolu, ke mau tui pikitai ke te koe, ofa ke te koe, tau he peki ho forfora, e si isu Christ ko mau whamo ui. Amen. Eia koe pon, tau sio ki he tohi Filipai, Kolose, pe mo tohi Filimone. Katoa ngai tohi koe nika, ngai tohi na whai me Pilisone, pea tau ilo koe no prisonen a Paula i he tau ono noa ki ono ua tāsā. Aina ne whai e tohi koe ni ko Efeso, Filipai, Kolose, mo Filimone. Pea i lapeke tau whakakau kei mo tohi ua Timote. Koe ko ua Timote koe ne tohi whamui tahe na whai mi prisone. Pea osko ia pea si pekia. Ka ko tohi Filipai. Koe pui tu aine sias Filipai. Tau sio ki ai. Koe nai o Paula ki Filipai he ne whanonga whamisnari ho noua. E ko ngāwe taha noe ves taha ua. Nai tāwhia me misia mo Pontus. Pea tālo mai misia, tālo mai tangata me kauwai koe me Mastonia, pea Kolosia to alu ko au ki Filipai. Ne whakotu a Filipai, Thessalonica, pea mo Perea. Koe ngai siasia i vai whanua ko Mastonia. Mana mo sio pe matu e tau mape koe ngai vai whanua la lahi ko Mastonia a keia pea mo koe ngai vai whanua la lahi au karisi. Kaike, koe kau fuafua au lui ke he lotu, ko whampe ke mo sio ke whanki koe ngai siasi koe ni koe siasi la lahi. Koe whamiri pe o ritia, mo mandita te whine whakatau tupenu kula me tai lana whakaava he eiki hono loto he ne whanong ki he whamatala a Paula. Pea mo ki kaunanga koe na e lau maari tonga fisi ai na mui holo peo kai la pe koe kau tangata koe ni kuna ko mai me he o tua lahi mo o tua fungani pea fo ia Paula panhanga kapuse te volo koe tupu angai hono tu prisone ki nau e Filipai pea mo sailosi koe ui he na ongo i he toko taha koe na o ona e ki vefine koe na whai tonga fisi more ene mauanga paanga ta koe whai koe tonga fisi mo whainga mea na whai ki whewhine na mauanga paangai a hono tauhi. Pea ne hanga no lewa puke o ave tu prisone. Mo mea ben mea na hoko prisone. Na hiwa Paula mo sailos mwhai na lotu au ke tua pō kula ngalululu mea o homo se ini. Pea aha ke se lahe koe tutu uniko e nof pōpula prisone pehe. Ka hola e pōpula e whetongi e se lahe mo ui e pōpula. O inga na ala e se la ia ke hele tā ke to ne mo ui ko ene pe ko hola kau popula sa ia ke mate hono tuke toki tā mate ia e pureanga loma ana ia ta Paula ke talang ke tuku pe ha we tangata o lui pe na baptize fatahe mono ki family kai ngata ka ko iwo tia mo sinteke o fe fine ko na va ko vi sia pe mante kore ka Paula fai ko kore ka iwo tia mo sinteke ke na loto taha i he eiki. O si Filipai vai whaave siua. Pena e pe mohato e ni ihi kehena ia. Ai ko seke, ke familia o ritia pe, familia sela, familia e ua mo e kaunanga. Pea iwo tia mo sinteke, mako hao pe ko hao ongo whewhine ui tau pe koe ha. Pea moha ni ihi ke. Tau bebe mana e toko ongo fulu. Pe toko whia e kau mātua koe o siasi. Pea mo e whanau koe a ritia, whare o ritia, mo e whanau koe a whare o sela i Filipai. Koe taimina e whatua toi ki Filipai, koe o kai ke fu ilo pau e whetu nei whai mea ai, ka ko whaamu ke tau lau pe koe whai mei loma, koe uhi he mahino o bitu pena i Pilisone a Paula. Ni lau koe Filipai walu aki ve sta tolu, kua hoko hono ngahi, o iloa hono ngahi hai, i he loto a e kau kaate. E ngatai, mahino o bitu na ia ni taimina no Pilisone se saria. Ka kone nofu Pilisone koe ni lomana e whai e ta uono noa ki he ono ua tāsā. Ai ko whamatala ke e tohi ngāwe he ua walu.
Pe au pehe, he ne lau koe, he ne tohi koe ki Filipai, ne lave ki loto a o sisa. I Filipai vai whawe si ua. Mai no bena tō lai kau Kristiani, na nau ta foki ki he eiki he loto a o sisa. E ngawe a Paula, he ne whapopo aki mai, o ku ofa atu a whaahinga koe ni me he loto a o sisa. Ene ne whakaurui e ka kou ngawe koe o palasi. Kai ngatai ka koe apitanga tau ko tope. Ai mahino le vai, koe ne talanoa na me ilomo. Mene whai tohi koe ni o ne pehe koe apitanga tau ko tope, ko nau ilo kono uhinga hono ngahi hai, koe hui koe kosperi. Koia, o ko pehe koe tohi, nei whai me iloma, koe whafuafua pehe, ha tau pe koe o nonoa ki hono ua, taimina North Prisonia Paula, Loro tonga e empola loma a nelo sisa, na empola me tau ni mawhaa ki hono walu, koe na ne whakapongi a Paula pe a mokita. Koe uhinga e tohi ki Filipai, koe ngahi uhinga e whai tohi a Paula ke siasi o kuono. Ulaki ke whakamalo ia, ai mea ofa whakapaanga na omi siasi ke tokonia ke ngai whakamisnare a Paula. Koe siasi Filipai, koe ulaki siasi e na nau ave e nau tokoni whakapaanga ke ngawe a Paula. Na nau whakafou he tangata ko e pa whalo taito. Ai ne alupea e pa whalo taito mo paanga mui holopea Paula, o whai ake ni whakapaanga e ngawe a Paula. Mo mea whuku, ko mea nei whai Paula na e malanga he aho, pia koe po uri na ne whai ne ki ngawe koe ne whaamau e ne seniti koe ngahi whanki teniti. Ena tau tānoa ke na nau whai wataha i mo pisila mo akuila, pia tupo i koe e nau maheni o no whakataha. Ka koe toko ni lahi mo na e whai e Filipai, he nau ave seniti ke mui holo pepe mo e tangata koe ni ko e pa whalo taito o totongi ai ngawe a Paula. Koe raki tau mua e ne tohi, koe whamalo ia e toko ni whapaang kono ua, ke koe kore ke whakarerei hono ongo kau ngawe koe ni ko iwotia mo sinteke. Ko tui koe pe taimi o pehe ai ngai mea tau i he tau no whasiasi, whai ngata ke vālerei ai hani ihi. Ka koutu ko ki tau tolu tau whatungia whakawhai whekau, ke tau ngāwe ki hono whakarerei ngahi wā whekau, aki koe koko siasi, ko mea Paula nai whai. Hono tolu, ke teu ki nau tolu he a ahi atua Timote he ka hau wawe mai. E koe ni talanga nau tolu, o ko amanaki i eiko si sukaraisi ke whekau a Timote ki mou tolu, i he wawe taha. Pea koe hui ke whakaloto lahi ki a te au, hao ngongo te uma o whekau ak mo ki motola. E kon mo ni whok mantuku si ni whanonga koe, ne whaka anau pe uksi whewhe ai ngā aue ai siasi. E kone whaka amue ke alo sio ke aki nauto. Ka kone whekau ata Timote ke uraki mua mua ai. Pea mo ia pe u teu ke alo atu. Ai kone laue Filipai vahe wawe si wafau ne pehe, o kou amanaki le rei pe i he eiki. Te uha mo au i he wawe tahape. Ka ke tau ilo tope na lava Paula o alu, he ne te ke whiloa ke mo se askoi Filipai, ai ko Filipai mo kolose, ko e whamai mo ko kolose na ke whiloa ke me. O ke tau ilo tope na lava o alu he ne fo i mea koe ni, ana ni pehe he wahe ua ki ve si wa fitu pe, pe te uto aloa to sio ke ki motol pe te whanongo pe, ko whaka amu, ke motu whakatah, wo ngatah, ngā aue whakatah, o te mo mana wahe ke ngai whakatanga, he koe si siasi Filipai, koe siasi na whakatanga. Pako ne whakaamue ke teu hane a ahi ka te nau tolu, uhinga ne ave tohi. Kono nima, e whatokangi nau tolu ki a kau whaia ko loi nau o tua ako nau kete. Ai ko Filipai vahe tolu, ai ko ne kore mo whai whaitaki ki a te au. Pea mo tokanga ki kakai koe o nau mo ui o whakatatau ki whai whaitaki anga koe, ai koe o kumau whai e paula mo ki nau tolu. E koe we kakai e koe nau mea koe ngahi whiri o kolosio kalaisi, o nau iku anga koe whakaauha, o nau o tua ko nau kete. Ai koe ke ilo pe koe, ama koe huinga paula koe kakai na nau ngāwe whakalotu, ke mau peha paanga ke tauhi aki nau tolu. Ko ne uhinga ia ho nau kete. O tui malo koe ahoni, tun ke wakai pe ko sio, malo koe ke kawhaiwhikauku nau nofe ngai siasko ni whakasoto ma, koe kakai o tua ko nau kete, whakatokangi nau tolu e paula ke. Koe whika o no lewa, e o atu whakataha, mo e whoki atu e pa whalotaito, ai e nei hau me siasko whi, bana urawe ki ai, koe ne whakafoki e pa whalotaito, pa ne whae tohi ki almo e pa whalotaito, si whoki, o whakamalo ke te nau tolu, he tokoni whakapaanga koe nei whai mai. Aia, koe ngahi uhi ngaen, mai no peke te tau tolu, koe uhi ngā mahu inga taha pe, ai ni whakamalo, ai tokoni whakapaanga, na nau whai mai. Koe mea mahu inga pita doni whakapaanga kau misinari,
Porque ilo pe ku ka fu ke te loka ka misnare ka nga fra misnare tonga e tai mini. Ka ku ye benga ka ta nga fra misnare i muri. O na fai e fe ka o te ka misnare. Pa ke no foi muri ke ilo nga ka ta pe o sai ke a ta to kon ka na tol. O nga poke na e wi e ta misnare ko fa misnare. E koe paanga e koe na totonga ke kau whaifkau muri koe na nao mai o whakarere lo tui tonga ni ka mataanga. O mea na kei whakea whaifkau tonga, koe kau whaifkau misnare pe na nao mai whakarere lo tu i heni. Pe a uia e paanga koe na tānaki koe ke e whai ake no tokoni e kau whaifkau koe ia koe whaka misnare. Sai, ko Filipai, koe tohen ki kolose. Ta tau pe mo to Filipai na whai pe mo ia me prisone i loma, ta uono noa ki heo noa tā saa. Pa ho mana ki tō mua e tohi kolose, ka nai awe whakataha pe e ngai tohi koe ni e veso Filipai mo kolose, mo tohi Filimone. I e alu koe a tīkiko, ko tīkiko ko tamai nai alu tiriva e utohi. Sai, koe pui tu arewa ne tohi kolose, na tohi a paula ke poupou e tui e kai ngalotu i kolose, he na e ia e whainga whakaukau whakafilosofia na e tupu hake o tao fitu ki he lotu. Ai o kurea ke a kolose vai valu, e whatokanga e paula te ria na ahanga e ha whainga filosofia o koe whai whakaetanga, whakakaukau whakaetangata pe o ikai whakakaukau whakakalaisi. O tataki ki nauto. Te tau ki lawe ke whai ki kia nai an. Ka koe whainga filosofia koe ni, na ne tala e ia, o ko ikai ke whiunga ai mauia si Isu Christ koe eiki. Pau ke mau si Isu Christ koe eiki, kai ke whiunga, te ke mau koe mo ui, o toi fie mauia, koe nau whakaukau eni. Ke ei ha o mata vi sone ki ha kau a ngelo na womi mo fe kau ki te koe. Pea une o kuiai me ngai tu unia mea ke tapui. Ai ngai ai mea tokoni, mo ngai aho ke tauhi. Mo ngai whakatapui ke, pa te moulau he toi kolose, kai o e ala ki ai, o e momo i pā ki ai, o e momo i ahi ki ai. Ngai tu uni ngai whakatapui. Koia, nei mātua ki hanga e whainga filosofia koe ni, o whakahalai au pito e te ilo pau koe o to whakamo ui i a kalaisi. A mo mea peko mea ai. Ka pau koe ke te mau visone, te koe ahoni. O kulahi e mau visone, ai koe nau pehe, o tamai lau maari e koe ha. Tamai lau maari e koe ha. Ai koe ki kau lotu ko whanau nau alwe interneti, pea ko uia ki motua o toko ua na e awhia tuia ki ai, koe nau mea ko, nau talange ki motua o toko ua koe ni, tau kete koe ni. O wate ke toi ngā we ake tala e lau maari e, ki ilo le rei pepa o ilo rei koe loi. Ho ngā we ake fo i mea koe ia, ko i ke ai hao mawhai makehe o koe, ke hange o ke toi makehe koe me kai ngā lotu, ke hanga taki he ki nau tolu, aki hao whainga whakaukau o wikai, wa whakaukau whakatoi tapu. Ko whainga whakaukau behena e awhe mai, o ne hanga o taofi tuu e si tui e kau kolose. Hange ko pau ke toi ki whakalau lau maari e kehe ko ia, tokua o ki toi ki aurake ko hange a Superman whakalau maari e pe kia whainga ke toi ki maa o lunga whakalau maari e ko he toi ngai kakai, he uke mamata koe ke kau angelo e aha ko toa pe, o hau me visone ke te koe. Ko mea nei uhinga le vai tohi a Paula ki kolose. Soko ngai uhinga e, tohi a Paula, ke whakamahino ke te kinau tolu, ko te mau pea klaisi su ko e ki ko ne osi. Ko te mau e whakamo ui. Pea oku ha e te mau klaisi su ko e ki he te fou ia klaisi. He te aka ia klaisi. He te langa hake ia klaisi. Pe te tupu ai ke kaua he anga o e lotu. Ai koe o kuako ne kina ki tau tolu ki ai e tohi tapu. Koe veste fito e, o tui koe ni he mo tau mo mau loto. A cross vai wa visiono mo fitu. Koe koe me mo mau klaisi su ko e ki. Fou ia te ia pe. Haka ia te ia. Langa hake ia te ia. Tupu ke kau ia te ia anga o e lotu. Ai o kuako ne kina ki tau tolu ki ai pe ao mo ia e whakawheta. Ai koe o hinga baula. Ko mau pia klaisi o sai. Ko whambe ke tau tokanga au pito anu lahi e tari o sisu. Koe o palpare mai ua tari o sisu. Koe uluaki. Ton ke eke mau beke tō tāku ne pēu te tari o sisu. Pe na e hau kua sisu ke he ne tari pe ikai. Pe ko ia pe na e tari pa ne pehe pe aluia pehe. Kune maua sisu ka ne kai haua sisu. He ka pau e haua sisu ke ne mo ui. O uhinga le vaia. Tene o ngo e fuiwi vai whakamu ui o sisu. O ngā au e. Pake a tae ten tare o sisu pa alu toi foke ne mo uio tatau pe.
Hono ua koe tari o sisu, o tau ke mahino koe tō tau ni tari a sisu, o ku fau ai pe i a sisu. E koe uhinga, o sisu e hala o whanonga ai. Hanga i sisu o tataki e ne whanonga ai mea kotoa pe, hono eiki. Kai ngatai, ka o kuaka he wholofola koe a sisu, ma te same uruaki, hanga koe fu akau koe tō aka he ngahi mangai vai. Koe uhinga e aka, waka he wholofola ai otua. Pea langa hake koe makatu ngā kalaisi, kai langa ki tau tolu koe ngai whare whakalau maari. Koe a fio anga e lau maari o tua, pa tau tupu ai ke kau kaua he mea ko whakahino hino ki tau tolu ki ai, e tohi tau. Aia, o kai ke māwa e mauia o kalaisi, mo te nofo he tohi tapu. O tau ne mau a kalaisi, o ku nofo e ne mo ue tohi tapu ke whakahino hino aki. Kai ke, kau hoko atu he ngai whakahino hino a Paula, pe Paula. O ku whare ia kalaisi a kāto katoa o tua o nofo sini. Pea koe te mau pea kalaisi, o te osi whonu ai ia kalaisi, he te tuu ia te ia. Klos vai valu e ves, vai uai ves valu ke hongo fulu. Ai mo ilo koe uinga Paula, o kalaisi koe kato katoa ia o tua o nofo sino. Kai haa toi mea o tua o toi ke te mau he te mau kalaisi. Ko te mau pea kalaisi, ko te mau e fu kato katoa o tua. He koe kato katoa o tua o nofo sino e kalaisi. Pena pene perewa, na fina ngalo kato katoa koe ke whare e kalaisi, ke ne whai i he ta au no kolosi, ai whakarerei o mea kotoa pe, ai mea o kui mamani o mea o kui lang. Ai koe uhinga paulain, ko kalaisi mono ta, ko ia o ku whakarerei a ki tau tolo whakaofi a ki tau tolo ke otua. O koe ke te hato mea e toi whi mao ke te, o ke mao ko kalaisi o whakaofi atu ki he, ka e toki whi mao e ke mata visione mo e hawa ngai mea ke toki alu ofi ki a kalaisi. More ke mama. Ko mau bea kalaisi, o si ofia ko si whakarerei i tau tolu ko toa pe i he ta o kalaisi. Hono hoko, futohi mo ua koe nei whaka mo ua ki tau tolu no ngahi tu ni, ai ko tuku aki, mo ilo ko mea se tane ku whai kono tuku aki ko vi ki tau tolu ki o tua ke tau ngahi ang hala. O si hanga kalaisi e tohi mo ua koe tuki wha o ke kolosi. Pene hanga ia sipi kaki, eko fo ilia sipi kaki, wangea ni hanga fus te ringa, pake tapu mo o tua, ke mahino, ko ulungia se tane, koe ke ne toi lava ke ne whaiha mea ke te tautou. Aia ka eha tahe lato laua tu ke te koe pe, o talatu hao ngahi koe, mo ngai mea nai whai, talanga e koe ke toi lava, eha mea ke ne tuku a ki tautou. Tu ke ka pau ke ilo mo oni ngai koe ko ia, tau peke ke whatonga malai, taka pau ka ngai mea e kua hiri na lau mai ki ai, tau ke ngoi pe koe, o stuki whao e futohi e kalaisi, ai koe uhinga paula. O osio tau moua, ko mau pia kalaisi ko koe mau e totongi osio moua. Koe ke taha mea ke toi whinga ke totongi a ki aivi sone moe, tau he ngahi whakatapui moe hafu. Kei ke ngatai, ka ko tau kau ngā pekia mo kalaisi o atai, me he toi tau o ngahi tuuni o e lao, ma toi ngai tuuni o e lao, koe ngai tutuni e ngai tapu whakasāpate, ko kolose u asiai e mea kou pe, ke ona toi whakaanga i ki motore e kakai, o nau tau i whakasāpate, me ngahi whaahi tau, me ngahi aho mahu i ngā. Ai koe ngai mea whuke ha siu, ai koe mea peko whatalango i koe tau ngahi ka inga aho fitu, o tā moilo. O koe ke whaamau ke moanga whakaanga i mautore, mautau hi mautore, ai waka aho i wike, he tala mai e tohi, o kai ka toi mea ni ke tau whakaanga, ai tau hi oe aho. He koe uhi ko sanga e karaisi, ko karaisi e mo ni mea koe e sā, koe sāpate ko karaisi. Koe uhinga e mālolo whaka sāpate, ko karaisi te tau mau ai, ai whaka mālolo ko ia. Oia, tau skau ngā pekia ki tau tolu mo karaisi, o tau ata mea toi tau he ngai tūtuni o e lao, e ngai mea ke sāpate, me aho mahu inga, me ngai whakatapu e mea kai, mo toi mea. Mo mea i be koe whetongi o e lao i he tau mo i koe lau maari e. Hau e lau maari e ia mo o wha whakafono ako tau loto. Ai ofa e o tau ni ai ho tau loto. Tau viki e tau ngahi mamahi. Tau ilo e tau ngahi ang hala o tau ai ke mate e tau ngahi ang hala. Sio? Pekai ke ngata e tome Paulo, ne kau ngā whotu ki tau tonu mo kalaisi o fufu e tau mo ui, whakataha mo kalaisi i he otua. Kai oua ko toi whai e ne whakaha mai, pe e toki hā i foki mo ki tau tolu whakataha mo ia i he langi ia. Ai koe uhinga Paulo au peheni. O wheho mo ui ko ia karaisi. O i e to o matau ia o e tamai. Mo so gai.
Ko ha to me ten to fi tau to fi mau ke to whakaofia nge tau mo. E ko meu tala mai filosofia ko ne alui kolose. O to fi mau ia ke malo pe mau Jesu Christ ko e ke fi mau ke mau vision. Fi mau ke au kai malo pe te ke e ia ngai me ke whakamasi siwa i o sino. Fi mau ke tau he ngai whakatap tapu i a sapate mo ngai me pe he. Amai Paulo. O si fufu ho mo ui au mo karaisi e to mata ue o tua. Pe e toki whakaha mai pe tau mo ui he aho e ha ere mai e ko si su karaisi. Sio? Pe a koi ai, koe tau mea rewa o whai i he aho ni. Koe tau kumi ki ha vi sone. Pe koe tau whenge to ai ngai whakatap tapui me. Tau he ngai whakatap tapui me ngahi lao me ngai tutun pe he. Tamai paura i kai. Koe tau ngawe o whai tai mini. Koe tau ai ke mate rewa tau ngai kupu kei mamani. E whi au waki a ngā uri, havala, hori pangu. Umae manu ai koe tau hi ai tōri tofu pēia. Koe ngai mea ia e hoko mai hou haue o tua ke te tau tosio. Koe mea koe ia haue ke te tau tolu koe he koe hauka si isu ko nofu e tau mo ui. Hau hono lau maari e nofu e tau mo ui. Koe ke tau toe loto ki tau tolu ke hae anga hala e tau mo ui. Fehi a ki tau tolu ke kei asia e ngahi anga uri. Haval, hori pang. O hoko tau paula he ki he ita, koe riri, koe loi, koe kape, koe lau i kō. Koe ngai mea koe ia e tau hanga tau tolu hu. Koe ui, he koe tau mo ui, fufu ia mo kalaisi. Pea ko kau ngā whukotu ki tau tolu mo kalaisi o fufu. I e tō mata ue tau mai. Koe ai, koe tau ngāwe ah ko toa pe, koe tā mate i pe tau ngahi ang hala. E toki whakakakato e ngāwe koe ia he tau whemātak mo e. Ah koe te tau whemātak mo e ki. Pe toki whakakakato e fui ngāwe koe koe no whakahauhawa i ki tau tolu. He ririu ki tau tolu, ke ta tau mo e langi mo e. Pako ngai i mea kehena i e tohi, koe ne pehe, koe tene atu e tohi a tiki, ko mo one sema, ai e te nao mo e tohi o nao ngō atu ki siasi, e tuunga o kia ia paula koe ke whakawhi maari o nao loto, koe wahe whaia, pes walu mo e hiwa. Ai e koe mo mantu peke tai mitaha kwa, ongo i he siasi pe fe si tunga koe apostolo no whakatanga ia na koe ta foki koa ia, foki gene mo i motua. Ai ko ni winga no whekau ta tiki ko mo one sema ke nao mo e tohi. I kai ngatai ka koe ave fokia one sema ke alu ke Filimone ain te tausio ke he tohi Filimone. Perai ngatai ka ke nao ilo ai foki e tuunga uiaia e pawhasi. Koe whai whekau e na ne whokotu e siasi. Se koe mea maari a pita mean. Ko e pawhasi, ne tika ke a ua paulai ke ki siasi koe ni. Ai nao lawe ke ana, siaso kolosi, na i Filipai ia koe na ne whokotu e siasi. Aloa paula ia o malanga i Efeso koe kolo lahi. Hange e tau pehe, ne ha paula malanga i nuku alofa. Aloa toa e pawhasia me i hoa foa. E ko kolo se, koe whanki koloniai. Hau e me i hoa foa, whanonga malanga i a paula he malanga i loto kolo nuku alofa. Uluia e pawhasia. Alurewa e pawhasia ki hoa foa, whakotuai ai siasi. Aia koe me ena hoko ki kolo se. Aloa e pawhasia whanonga malanga i a paula i Efeso. Ririwa ne mo ui, foki mai a alo whakotu e siasi, aia ko winga paulana ne pehe, ko e pawhasien, aia ko iloi, na e to i kupe o tuku pirisone mo e pawhasia ko i ko e kosperi. O na whetaulaki ki nau mo paula i pirisone. O na nofo whakataha i pe ki nau ai, talamai he ne whakasiosi ko a paula ko e pawhasi ko ne mea aku whai, ko no hu fia ki nau to, ai ne pehe vai whaves tahawa, ko e pawhasi, ko se vanit a kraisi su o kune o talat hono of aia o kune fekuki ma waipe i he lotu ma moutol ko ke moutu ma mo faka matu o tua ka mo ilo pau ai me ako i me ako to ape ai finangalo e tua so ke boko fai fekau ko o siasi ma ko mentun ki tau hufia tau ko ke tu ma o siasi i forfola e tua tau kore ke whakamatu o tu a ki nauto. Me mau inga, ke whakamatu o tu a ki nauto le folofola. Tau kore ke i he mea ko toa pe te nau fōe ke nau ilo i whina ngalo e o tua. Ko hiki o te nau hange ha tamaiki. Ka nau whakamatu o tua, ko nau ilo i whina ngalo e o tua. Aia, ko mea ia si e pawhasi, e tangata kona ne whotu e siasi kolose, na e whai ma e siasi kolose, o tonga ne nofo pilisoni. Taike, aia, ko Filipai e mo tohi kolose. Ko Filimone reo. Ai ko tohi whaka ose ku tau lau ke poni. Mandu ko tohi e whāna whai mi piso. Ne Efeso, Filipai, kolose, mo Filimone.
Kana tātou tāna ke me tohi wa Timote, te tau toksio ka Timote mo taitusi, i he wike fitu. Ko tohi Filimone, ia nei awe whakatahe tohi Filimone, mo tohi Kolose, ia Epafasi mo Onesema, ke nao moia ki Kolose, o awe ki he kāinga lotu koe i Kolose. Koe uhinga enio e tohi, tau mau me ki i tohi koe a Filimone, koe urua ki. Ke tokoni ke Filimone mo Afia, o koutui ko Afia, he pe Paula ko Afia ko masista. O koutui ko Afia ko Maria o Filimone. Pea mo a kipo, mo e siasi na e tu i he api o Filimone. Mahina koe siasi pe mako a kipo koe se tuatae pe koe whai whekau ia siasi. E na e whanofo foke Paula e kakai he ne aluka. Mahina foke siasi koe nia tikai kia Paula. Mahina na hanga e pawhasi. O whakanofo hakau whai whekau pe koe kau se tuata ke nau tauhi. Hoko atu e tauhi o e siasi. Aia. Koe whakaukau ia koe ni. Koe whakaukau ia koe o Afia. A kipo mo siasi na tu he apo Filimone. Mo mea koe whangi siasi fok na tu upe ngahi api. Koe tano koe klos vai wha mai noi. Api o Filimone i Kolose. Api o Afia i Leotisia. O whakamono o Nimi wha. Api o Nimi wha i Leotisia. Pana tala e Paula ka ose nau lau e tohi Kolose pa ave ki Leotisia. Ose lau e tohi ki Leotisia pa o mai ki Kolose. Koe ke tau te mai tau tohi ki Leotisia. Au tau ilo koe mea ena e whi wai ke hiki tatau e ngai tohi a Paula. Koe ena e whi ke ave takai e ngai siasi. Ke lau e siasi kotoa pe i ngai toi. Neong na e whai tohi ki Efeso. Kana e uhingai ke toi ave pe o lau i Loma. Pe ave ki Kolose. Pe ave ki aiko no uhinga na nau paureo ke nau ai ngai tatau ke. Tau whawhetai ki o toa ko uhingai tolonga mai. E ngai tohi apostol. Kake. Tokoni ke Filimone mo Afia mo Akipo. E siasi na e tu e apo Filimone. Ua ke whakaha ene fia he whai ofa, mo e tui ki he eiko sisu a Filimone, aia o kunongai ai loto, o e kāinga loto ko toape. Eko ves fitu e ko Filimone, o asi ai, koe ofa ko a Filimone ki he eiki, mo ne ofa ke siasi. O ku hoko ia, koe whakanonga, ki he loto o e kāinga loto. Pea kono tolu, ko e ne kōreka i a Filimone, ke whakafoki atu mua si Onesema, ai koe uhinga e rea Onesema koe aonga. Koe uhinga e fu i rea, koe rea whakalatina. Koe aonga, ai kone pehehe, koe tangatana e kai aonga kia te koe i mo. Ka kua hoko eni o aonga kia te koe mo au whakatau osi i he ahon. Pa kone kore ke whakafoki atu i Onesema, ke hoko atu ene tau i whasevanit kia Filimone. Kono hoko, ke kore, ke tohi ha mo ua o Onesema kia Paula, ke ne toki totongi o ka alu atu. O se ke ofa e apostolo i he si tangata koe nuku pau ko Onesema, ko kua ngoina e hola e mea Paula, pe alu atu e whaiko i pe i Loma, pe maua io ave tupirisoni o na whitaula ke mo Paula. O hanga e Paula whakakaristiane e Onesema, o ne iloai ta koe hola Onesema ia mea Filimone, ono eiki ia koe, ono eiki koe Karistiani. Pe pere e Paula, ke ne whakafokia Onesema kia Filimone. Nane mei tuku pe ia koe ne laue koe kia Filimone. Kana i kai nane pehepe ke whakafokia. Koe kono ko ke teu, haloki mo o Paula, o katari e ngai lotu o whai kia te ia, pea e tuku atuia ke a ahi kia Filimone. Pe kono whao sire, ke tala ai ofa o e pawhasi. Ai na e tupu ai e siasi i Kolose, ka koe ni une nofo pirisoni mo Paula i Loma. Aia, koe ngahi uhinga e toi, aia kono mo ni o na ia, ka pate tau whakaukau ki Filipai koe toi whakamalo peto koe ni whapaanga. Ka pate tau whakaukau ki Kolose, aia koe ngā whakalukufua peke ke manatu ingofua. Tau whakaukau ki Kolose, koe ne toi ke mahino ke teknau tolu ko o mao pesi isu kalaisi koe eiki, kuke o si fonu ai i e eiko si isu kalaisi koe kato katoa i o otua. Pako ne tohi leo ka Filimone, ne tohi ke loto rerea Filimone, ke ne taria Onesema. Pea ka pau kiaha na iaha mo ua Onesema kia Filimone, ke tohi mo aia kia Paula, he tene totongi o ka ne whainga maarie, ke toi alo. Tseke ne lau, koe ngahi lotu koe whai mai kia te au. Ka whainga maarie ia, ke lava ke tukuange atu au, ke walo atu. Eki mo wha maaro kia te koe. Ngahi tohi e tolu koe ni, mau kuroa ia e poni. Koe mei tau e ni wafe tupu si no whai o ngahi tohi a apostolo, mau lau koroa e pe taimi ko tote.
whawheta eke. Pere son mei Filipai e tokoni whakapaanga na whai ki ngā e kōsperi, mau kore ke mau fie e taim ko toa pē, ke tokoni whakapaanga e ngāwe e kōsperi i hapotu pē. Koe tohi ki kolose koe pōpō e kai ngalotu i kolose ke nau ilo, ka maua kraisi isu koe e ki ko si mau ko toa hai. Mau kore to maf ke pehe e mau ilo pau, ko fufu e mau muui e kraisi i o toa matau. Pea koe mau ngawe ke whai a ko toa pē koe ai ke mate mau ngai kupu o ke i mamani. Pea koe tohi e ki Filimone, ka Filimone ko si ono whakafoki e pō pula koe ni moe kore, e ne aisi ano mo ua, ko mua ke totongia, ke tohia ke apostolo ko Paula. O ha mai be me e kosperi, na ke toho mau mo ua, o mau fu mo ua ki he afiona. Tana mai na ke tuki whao e ke kolosi. Whawhawhetai koe ahoni ko veteangi ki mau tolu. O tau atai nai ke whai ngai mea ko toa pē. Ke whahoi fua ke te koe. Tā pukina mo ki mau tolu e ngai toko ua koe ni. E Sisu Christ ko mau eki mo whamo ui. Amen.